lumad ba sa kanon o basa sa Nicolas? Ang ilang barangay captain nga atong pasalamatan, uban sa iyang igsuon, maupod ang ilang choreographer. Daghan kayong salamat, Honorable Norman Navarro. Dance Masters, Marvin Pacana, Danilo Taduan, Rose Jane Peligro, and Jennifer Dano. Artistic Director and Choreographers, Dennis Navarro and Cap Norman Navarro. From Barangay San Nicolas, Contingent Number 8, Tribo, Lumad, Basakanon,